kumin chu sarkar Hnaruak tam hle mai Hnaruak tamin na deal teu mai la exam inbuatsaihna tha kan nei si lo chuan alo thlon mai ani don ani YouTube live study po kan ti tran le dona exam inbuatsaihna tur study materials thatak takaron chhop chuak don ani ka website kamliana.in a hian exam inbuatsaihna tur study materials thatak tak download theihin a oma Hnaruak tharlam Mizoram Central le foreign Hnaruak te en theihin a om bawk ani study materials momo te tan big membership join in hang daily GK current affairs YouTube live study materials Mizoram le Central na exam na ta na inbuatsaihna tur GK English Maths Computer GK study materials te PDF in download tur om bawk question hlui syllabus answer key exam result te po da telani membership join du lo study materials job le du te tan po ebook satang hian awesome takin a lei theiani ka website hi lo tlo ve thin don nia website link chu hemi video description a hian kada a kan lo check out don nia chibai vekule tuntum kan video a chuan Mizoram Sarkar Sericulture Department waya Group C post Hnaruak tele Food and Drugs Administration Health and Family Welfare Department waya Hnaruak awmte kan en ho le don ani ahmasain Sericulture Department waya nadil theite an en masaila Sericulture Demonstrator Group C post ani a post pali aruak ani post pali a hianin post pakhat hi PWD Persons with Disability pian phungarwal ban lo te tan reserve ani a na hi a nget a regular basis ani don ani hlo hi pay level 4 singni sanga zanga tanga singa sangruk le zaria din kar ani dona deal tu chukum som pariata tanga somthum le panga in kar ani turani a kaini STSC tan kumnga upper age relaxation oma kum somli thleng ta na deal thei don ani thiam na ngai te deal thei te han en leila HSSLC Class 12 in Sericulture MO, HSLC with 1 year certificate holder in Sericulture. Kami thiam na khan nei turani a. Tin Computer Certificate DCA 6 months course kha an zir so turani kami thiam na certificate khan nei turani. Selection process an en leila. Written exam le personal interview om dona. Sericulture Demonstrator syllabus chu tiang hiani a paper pathum om dona. Paper 1 a hianin mark zahni GK marks General English 50 marks Essay Writing 30 marks English Comprehension 23 marks ani dona ti chuan paper 2 a hianin 200 marks tho Simple Arithmetic 100 marks Basic Computer Knowledge 100 marks te ani dona ni paper 3 big hi technical paper khami Sericulture lampang big khani dona 200 marks tho ani dona ni Arboriculture 50 marks Silkworm Physiology and Silkworm Rearing akhan 50 marks Pathology 80 marks Post Cocoon Technology akhan 23 marks ani don ani written exam mark musang mi somli te chu personal interview nei turin ko ani don ani deal dan tur han en leila na deal na form hi establishment section Directorate of Sericulture thingtlang ruamveng aizola mei ni khata tanga mei ni somthum le pakhat chung hian lak chhuat thei ani a tin department website www.sericulture.mizoram.gov.in tang point online in download thei ani bokani website link chu hemi video description a hianin kada a kan lo en don nia Hnaruak advertisement syllabus the application form te hi download thein video description a tho hian kada a kan lo check out don nia deal na form hi establishment section Directorate of Sericulture thingtlang ruamveng aizola mei ni somthum le pakhat sangni le somni pathum ayat lailawa office hun chungin thelu turani a deal na thelu rual hian application fee pek ngal turani general tan cheng za ni anianga STSC OBC tan cheng za le somnga application fee exam fee kha pek turani nakina exam fee pek na receipt hi admit card lak chuanan man le turani a receipt ti bauta tan chu admit card pek chhuat thei ani don lawani adot le chuan Food and Drugs Administration Health and Family Welfare Department waya heng na te hi lak tharani dona post creation po ti fel ani towa erelo te ya MPSC MSSSB le Health Department te hian Hnaruak advertisement anon ti chuak don ani pakhatna chuanin Food Analyst post pakhat
assistant food analyst post pathum designated officer post pahnih food safety officer post pasari 4th grade group D kan ti thin kha post pali ani don ani hlo hi food analyst pay level 10 ani dona singa saruk le za tanga nuai khat sing ni sangli zanga inkar ani don ani assistant food analyst pay level 8 singli sangli zakwa tanga singkwa sangkwa le zariat inkar ani dona designated officer pay level 10 singa saruk za tanga nuai khat sing ni sangli le zanga inkar ani dona food safety officer pay level 6 sing thum sanga zali tanga sing sari sangriat zariat inkar an hlo don ani tichuan 4th grade group D hian pay level 1 sing kha sang sari zali tanga sing thum sangriat le zaruk inkar an hlo don ani na hi kumsom pariat atanga somthum le pasari inkar tan adil thei dona STSC tan chuan kumsom li le pahnih thleng tan adil thei don ani thiam na ngai te selection process exam syllabus form fill up dan le hria tur poimo te chu official advertisement kina anon ti chho huna kan bi chiang thale don nia